kuthi kubhaliwe kwathiwa awujongani nomuntu okwenzekani ngoba yena mhlawumbe akayazi kodwa wena uyayazi ba kubhaliwe kwathiwa. Hallelujah. Simbona kahle uYesu esendleleni yemnqamlezweni uyabahlanganisa abafundi bakhe. Wayeyibona kahle izawuhambe ibe khona ingxaki. Wathi bathi abantu ngibani? Hallelujah. Amen. Wasikhatha uPetros engakamenzi into. Wathi kuthula. Hallelujah. Wathi uYesu kanjani nithi ngibani? Bazalwane asizama zokwamela abashumayeli. Nina nithi ngubani? Wabahlanganisa uYesu abafundi bakhe. Hallelujah. Ngisa wababeka ndawonye kodwa